Robert Irving Howard. Conan. Kraljica Crne obale i druge priče o legendarnom barbaru. Grimizna citadela. Prvo poglavlje. Pjevanje. Na ravnici Šamu lav je u klopku stao. U okove ljute izdajom je pao. Likujući su dušmani zatrubili, rekavši, sada lava smo zarobili. Al bit će i gradu i selu žao, ako lav opet bude na noge stao. Stara balada. Čitanje. Tutnjava bitke zamrla je. Pobjedničko klicanje miješalo se jaucima umirućih. Poput lišća živih boja, nakon jesenje oluje, pali su prekrili ravnicu. Sunce na zalasku blještalo je na uglačanim kacigama, zlatom protkanim verižnjačama, srebrnim prsnim oklopima, slomljenim mačevima i teškim svilenim naborima kraljevskih stjegova, oborenih u lokve zgrušavajućeg crvenila. Na njim hrpama ležali su ratni konji i njihovi u čelik odjeveni jahači, raščupanih griva, viorećih perjanica zamrljanih krvavom plimom. Oko njih i između njih, poput naplavina nakon oluje, ležala su rasječena i izgažena trupla s čeličnim kapama i kožnim štitnicima, strijelci i kopljanici. Elefanti su pustili zvuk likujućih fanfara po ravnici i kopita pobjednika drobila su prsa poraženih, dok su se svi rasuti, blistavi redovi skupljali prema unutra, poput žbica sjajnog kotača oko točke u kojoj je posljednji preživjeli još vodio nejednaku bitku. Tog dana je Conan, kralj Akvilonije, vidio cvijet svog viteštva sasječen na komade, smrvljen i razbijen i poslan u vječnost. S 5000 vitezova prešao jugoistočnu akvilonsku granicu i ujahao u travnate livade Ofira, da bi zatekao svog negdašnjeg saveznika, ofirskog kralja Amalrusa, postavljenog za bitku s četama Strabona, kralja Kota. Prekasno je uočio klopku. Sve što čovjek može, on je i učinio sa svojih 5000 konjanika protiv urotničkih 30.000 vitezova, strijelaca i kopljanika. Bez strijelaca i pješaštva bacio je svoje oklopljene jahače na dolazeću vojsku, vidio blistavo oklopljene vitezove svojih neprijatelja kako padaju pred njegovim kopljima, rascijepao protivnički centar u krpe, goneći razbijene redove pred sobom da bi se našao uhvaćen u škripac, kad su se netaknuta krila zatvorila oko njega. Strabonovi šemitski strijelci učinili su pomor među njegovim vitezovima, zasipajući ih strijelama koje su nalazile svaku pukotinu u njihovu oklopu, obarajući konje, na što su koptski kopljanici utrčavali da probodu pale jahače. Oklopnici potučenog centra opet su zauzeli formaciju, pojačani jahačima s krila i krenuli u juriš za jurišom, osvajajući bojišnicu samom svojom brojnošću. Akvilonci nisu bježali. Izginuli su na polju i od 5000 vitezova koji su slijedili Conana na jug, niti jedan nije živo otišao s ravnice Šamua. A sad je i sam kralj stajao oklopljen među posjećenim tijelima svoje osobne straže, leđima uz hrpu mrtvih konja i ljudi. Ofirski vitezovi u pozlačenim oklopima na konjima su preskakali brda trupala da bi mačem zamahnuli na njegov usamljeni lik. Zdepasti šemiti, plavo-crnih brada i kocki vitezovi crnih lica okruživali su ga na nogama. Zveket čelika zaglušujući se razlijegao. U crno oklopljena prilika zapadnog kralja uzdizala se iz roja neprijatelja, dijeleći udarce poput mesara s velikom satarom. Konji bez jahača bježali su niz polje. Oko njegovih željezom zaštićenih stopala rastao je prsten rasječenih tijela. Napadači su pred njegovim očajničkim divljaštvom ustuknuli, uspuhani i zajapureni. Kroz razvikane,
Psujuće redove prahali su gospodari pobjednika. Strabon, široka tamnog lica i lukavih očiju. Amalrus, bitak, njegovan, podmukao, opasan poput kobre i mršavi strvinar Sotalanti, odjeven samo u svilene halje, velikih crnih očiju koje su blistale na suncu nalik ptici grabljivici. U tom kotskom čarobnjaku ispredale su se mračne priče. Raščupane žene po sjevernim i zapadnim selima djecu su plašile njihovim imenom. A buntovne robove bi brže od bića do ponizne poslušnosti dovela prijetnja da će biti njemu prodani. Ljudi su govorili da ima cijelu knjižnicu mračnih dijela uvezanih u kožu oderanih sa živih ljudskih žrtava i da u bezmenim lagumima pod brdom na kojem je njegova palača trguje sa silama tame, mijenjajući vrišteće robinje za uklete tajne. On je bio stvarni vladar kota. Sad se škrto nasmiješio kad su kraljevi zauzdali konje na sigurnoj udaljenosti od mrkog u željezo zaodjenutog lika koji je stršao među mrtvima. Pred divljim pogledom plavih očiju koje su ubilački blistale pod kičenom ulupljenom kacigom i najhrabriji bi ustuknuli. Konanovo tamno, ožiljcima izbrazdano lice bilo je još tamnije od bijesa. Njegov crni oklop bio isječen u komade i poprskan krvlju, a veliki dvosjekli mač crven do balčaka. U žaru bitke izblijedio je sav pokrov civilizacije. S osvajačima se suočio barbarin. Konan je po rođenju bio Simerijanac, jedan od onih žestokih, smrknutih brđana koji obitavaju u svojoj tmurnoj i oblačnoj zemlji na sjeveru. Njegova saga, koja ga je dovela do prijestolja Akvilonije, bila je temelj za cijeli ciklus herojskih priča. Kraljevi su se držali podalje, a Strabon je pozvao svoje šemitske strijelce da neprijatelja zaspu strijelama iz daleka. Njegovi zapovjednici padali su poput zrelog žita pod Simerijančevim mačem i Strabon, škrt na vitezovima kao i na novcu, pjenio se od bijesa. Ali Sotalanti je odmahnuo glavom. Uhvatite ga živog, lako je to reći, zarežao je Strabon, nemiran zbog bojazni da bi u crno oklopljeni div mogao kroz koplja prosjeći put do njih. Ko može živog uhvatiti izgladnjelog tigra? Tako mi Ištar, njegova peta počiva na vratove mojih najboljih mačevalaca. 7 je godina i hrpa zlata otišla na obuku svakog od njih, a sad su prostrti tamo hrana lešinarima. Strijele, kažem ja. I opet ne, odbrusio je Sota, sišao si s konja. Hladno se nasmijao. Zar nisi do sad naučio da je moj mozak moćniji od svakog mača? Prošao je kroz redove kopljanika i divovi s čeličnim kacigama i verižnim oklopima ustuknuli su u strahu da ne bi dotakli ni skute njegove halje. Niti su kičeni vitezovi bili išta sporiji u tome da mu naprave mjesta za prolaz. Prekoračio je trupla i našao se licem u lice sa mrkim kraljem. Vojska ih je gledala u napetoj tišini, zadržavajući dah. Lik oklopljen u crno zlokobno se nadnio nad mršavu, svilom za odjevenu pojavu, a mač iskrzan od borbe s kojeg je kapala krv podigao se visoko. Nudim ti život, Konane, rekao je Sota s prizvukom okrutnog veselja u glasu. Dajem ti smrt, čarobnjače, zarežao je kralj i gonjen čeličnim mišicama i gorućom mržnjom veliki mač pokrenuo se udarcu koji bi tanki Sotin torzo prerezao na pola. Ali baš kad se vojsci oteo krik, čarobnjak je zakoraknuo bliže, prebrzo da bi ga pogled pratio i naizgled samo položio ruku otvorenog dlana na Konanovu lijevu nadlakticu, s čijih su čvrstih mišića udarci otknuli oklop. Oštrica mača je sa zviždukom skrenula iz svog luka, a oklopljeni div srušio se na zemlju i ostao nepomično ležati. Sota se tiho nasmijao. Podignite ga i ne bojte se, lavu su zubi izbijeni.
Kraljevi su podboli konje da priđu i sa strahopoštovanjem pogledali oborenog lava. Conan je ležao nepomično, poput mrtvaca, ali oči su mu se mrštile na njih, širom otvorene i blistave od bespomoćne mržnje. Što si mu učinio? Upitao je Amalrus s nelagodom. Sota je pokazao široki prsten, neobične izrade na svom prstu. Stisnuo je prste i s unutrašnje strane prstena malena čelična bodlja iskočila je poput zmijskog jezika. Umočena je u sok grimiznog lotosa koji raste u duhovima napućenim močvarama južne Stigije, rekao je čarobnjak. Ubod uzrokuje privremenu paralizu. Stavite ga u lance i položite ga u kočiju. Sunce zalazi i vrijeme je da krenemo na put do Koršemiša. Strabon se okrenuo svojem generalu Arbanu. Vraćamo se u Koršemiš s ranjenicima. Samo će nas jedna četa kraljevske konjice pratiti. Tvoje zapovjedi su da u zoru marširate na akvilonsku granicu i opkolite grad Šamar. Oficiri će vam tijekom marša snabdjevati hranom. Mi ćemo vam se pridružiti čim prije s pojačanjima. I tako se vojska s vitezovima oklopljenim čelikom, kopljanicima i strijelcima i poslugom utaborila na livadama nedaleko od bojnog polja. A kroz zvijezdanu noć, dvojica kraljeva i čarobnjak, koji je bio veći od svakog kralja, jahali su do Strabonove prijestolnice, okruženi blistavom gardijskom četom i praćeni dugom kolonom kočija natrpanih ranjenima. U jednoj od tih kočija ležao je Conan, kralj Akvilonije, okovan lancima, s gorčinom poraza u ustima i slijepim bijesom sapetog tigra u duši. Otrov koji je do bespomoćnosti ukočio njegove snažne udove nije mu paralizirao mozak. Dok se kočija u kojoj je ležao kotrljala livadama, mu se izluđujuće vrtio oko pojedinosti poraza. Amalrus mu je poslao izaslanika, preklinjući ga za pomoć protiv Strabona, koji, kako je rekao, hara po njegovoj zapadnoj pokrajini, koja se poput uskog klina nalazila između granice Akvilonije i ogromnog južnog kraljevstva Kota. Zatražio je samo 1000 konjanika i Conana da okruži svoje demoralizirane podanike. Conan je hulio u sebi. U svojoj velikodušnosti došao je sa 5 puta više jahača nego što je izdajnički vladar zatražio. U dobroj vjeri ujahao je u Ofir i bio suočen s navodnim protivnicima koji su se ujedinili protiv njega. O njegovoj vještini u bitci dovoljno je govorila činjenica da su okupili cijelu vojsku da bi u klopku uhvatili njega i njegovih 5000. Crveni oblak pomračio mu je vid, žile su mu nabrekle od bijesa, u sljepošnicama mu je bilo izluđujuće udaralo. U cijelom svom životu nije spoznao većeg i bespomoćnijeg gnjeva. Parada njegova života u brzim mu je scenama prošla pred okom umu. Panorama po kojoj su se kretale sjenovite figure njega samog u brojnim obličima i uvjetima. Barbarin zogrnut kožama, najamnički mačevalac s rogatom kacigom i pločastim oklopom, gusar u galiji sa zmajem na pramcu koja je ostavila crveni trag krvi i pljačke duž južnih obala, zapovjednik četa u uglačanom čeliku na propinjućem bojnom vrancu, kralj na zlatnom prijestolju nad kojim leprša barjak slavom i mnoštvo klečećih šareno odjevenih dvorjana i dvorskih dama. Ali poskakivanje i kotrljanje kočije uvijek mu iznova vraćalo misli na ono oko čega su se izluđujuće monotono vrtjele, Amalrusovu izdaju i Sotino čarobnjaštvo. Žile su mu skoro prsnule na sljepočnicama, a jauci ranjenika u kočijama ispunjavali su ga divljim zadovoljstvom. Prije ponoći prešli su granicu Ofira i u zoru su tornjevi Koršemiša ružičasto zablistali na jugoistočnom obzorju, tanke kule, zasjenjene tmurnom grimiznom citadelom koja je iz daljine izgledala poput mrlje svježe krvi na nebu. To je bio Sotin dvorac.
Samo je jedna uska ulica, popločana mramorom i čuvana teškim željeznim vratima, vodila gore do dvorca, smještenog na brdu, odakle je dominirao gradom. Strane brda bile su previše strme da bi se bilo gdje drugdje popelo. Sa zidina te citadele moglo se gledati dolje na široke bijele ulice grada, na minarete mošeja, trgovine, hramove, palače i tržnice. Moglo se gledati i na kraljeve palače, smještene u prostranim vrtovima, iza visokih zidova, raskošno obilje voćki i cvijeća, kroz koje su umjetni potoci žuborili, a srebrne fontane neprekidno prskale. Nad svim tim vrebala je citadela, poput kondora nadnesenog na žrtvu, utonulog u svoje mračne misli. Debele vratnice između velikih kula s treskom su se otvorile i kralj je ujahao u svoju prijestolnicu okružen redovima blistavih kopljanika, dok se iz 50 trublji razlegao pozdrav. Ali na bijelo popločenim ulicama nije bilo mnoštva koje bi bacalo ruže pred kopita osvajača. Strabon je požurio naprijed prije novosti o bitki i ljudi koji su se tek lačali dnevnih poslova u čudu su zinuli gledajući svog kralja kako se vraća s malom svitom i dvojili su znači li to pobjedu ili poraz. Konan, čim je žilama ponovno polagano kolala živost, iskrivio je vrat na podu kočije da bi pogledao čudesa grada koji su ljudi zvali kraljicom juga. Očekivao je da će jednog dana projahati kroz te zlatom optočene vratnice na čelu svojih u čelik zaodjevenih četa s velikom lavljim stijegom koji se vijorio iznad kacige na njegovoj glavi. Umjesto toga dolazio u lancima, skinutog oklopa, bačen poput zarobljenog roba na pod osvajačeve kočije. Čudljivo veselje poruge nadjačalo mu je bijes, ali nervoznim vojnicima koji su vozili kola, njegov smijeh zvučao je poput mrmljanja lava koji se budi. Drugo poglavlje. Pjevanje. Puste su tlapnje te priče kraljeva o božanskom pravu. Krv ja proljevah za to što vama položiše na glavu. Na prijestolje dođoh krvlju i mukom, prodat ga kromami neću. Ni za poštedu od paklenih muka, nit zlata punu vreću. Staza kraljeva. Čitanje. U citadeli, u odaji s kupalastim svodom od klesanog ahata i rezbarenim lukovima vrata, na kojima su blistali neobični tamni dragulji, odigralo se čudno zasjedanje. Konan od Akvilonije, s krvlju iz neprevijenih rana, s grušanom na svojim snažnim udovima, sučelio se sa svojim porobljivačima. Sa svake njegove strane stajalo je tucet crnih divova, držeći sjekire dugih drški. Pred njim je stajao Sota, a na divanima su se izvalili Strabon i Amalrus u svilama i zlatu, blistajući od dragulja, dok su im nagi robovi točili vino u čaše isklesane od jednog safira. Od cijelog prizora jako je odudarao Konan, mrk, zakrvavljen, gol osim pregača oko bedara, sokovima na snažnim udovima, blistavih plavih očiju, pod zamršenom crnom grivom koja mu je padala na nisko, široko čelo. Dominirao je prizorom, golom vitalnošću svoje snažne prirode, pretvarajući u tanku pozlatu svo raskoš zavojevača i ponositi i blistavi kraljevi bili su duboko u svojim srcima toga svjesni i nisu se lagodno osjećali. Samo Sota nije bio uznemiren. O našim ciljevima ne treba naširoko govoriti kralju Akvilonije, rekao je Sota. Naša je želja da proširimo svoje carstvo. I stoga vi svinje želite moje kraljevstvo, protisnuje Konan. A što si ti nego najobičniji pustolov koji je prigrabio krunu na koju ne polaže više prava nego bilo koji drugi barbarin kojeg je put nanio, odvratio je Amalrus. Spremni smo ti ponuditi odgovarajuću kompenzaciju. Kompenzaciju? Dubok smijeh začuo se iz Konanovih moćnih prsa. Cijenu sramote i izdaje.
Ja sam barbarin, pa ću svoje kraljevstvo i narod u njemu prodati za živu glavu i vaše prljavo zlato. Ha! Kako si ti došao do svoje krune, ti i onaj prasac crnog lica pokraj tebe? Vaši očevi obavili su borbu i muku i svoje krune uručili vama na zlatnim pladnjevima. Ono što ste vi naslijedili bez da prstom mrdnete, osim da otrujete po nekog brata, ja sam izborio. Sjedite na baršunu i ločete vino za koje su se ljudi preznojili i laprdate o božanskom pravu suvereniteta. Ja sam se uspeo iz ponora golog barbarizma do prijestolja, a u tom usponu proljevao sam svoju krv isto tako spremno kao i tuđu. Ako bilo tko od nas ima prava vladati ljudima, tako mi kromato sam ja. Kako ste se dokazali boljima od mene. Zatekao sam Akviloniju u stisku iste takve svinje, jednog koji je znao svoju genealogiju 1000 godinama unatrag. Zemlju su razdirali ratovi baruna, a narod je cvilio pod tlačenjem i porezima. Danas se nijedan akvilonski plemić ne usudi tlačiti ni najskromnijeg od mojih podanika, a porezi koji ljudi plaćaju manji su nego igdje u svijetu. A što je s vama? Tvoj brat Amalruse drži istočnu polovicu tvog kraljevstva i suprotstavljati se. A ti, Strabone, tvoja vojska i sad drži pod opsadom dvorce Tuceta, buntovnih barona. Tiranski porezi i nameti tjeraju ljude u grob u oba vaša kraljevstva, a moje biste opljačkali. Samo mi oslobodite ruke, pa ću ovaj pod uglačati u vašim mozgovima. Sota se sumorno nasmiješio, vidjevši bijes svojih kraljevskih pratitelja. Sve to, makoliko bilo istinito, nije bitno ovdje. Naši planovi nisu tvoja briga. Tvoja odgovornost prestaje čim potpišeš ovaj pergament koji je tvoja abdikacija u korist kneza Arpela od Pelije. Daćemo ti oružje i konja i 5000 zlatnih luna i ispratiti te do istočne granice. Da me pustite tamo gdje sam bio kad sam dojahao u Akviloniju da preuzmem službu u njezinoj vojsci samo s dodatnim teretom izdajničkog imena. Konanov smijeh bio je poput duboko kratkog glaveža šumskog vuka. Arpela, odavno sam sumnjao na to koljača iz Pelije. Zar ne možete ni krasti i robiti pošteno, nego morate imati neko opravdanje, makoliko tanko? Arpela ima par kapi kraljevske krvi, stoga ga koristite kao opravdanje za krađu i kao satrapa preko kojeg ćete vi vladati. Prije ću vas vidjeti u paklu. Ti si budala, uzviknuo je Amalrus. U našim si rukama i možemo ti oduzeti i krunu i život kad god poželimo. Konanov odgovor nije bio ni kraljevski, ni dostojanstven, već karakteristično instinktivan za čovjeka čiju barbarsku prirodu nikad nije potpuno nadvladala usvojena kultura. Pljunuo je ravno Amalrusu u oči. Ofirski kralj skočio je na noge uz krik uvrijeđenog bijesa, posežući za svojim uskim mačem. Trgnuši ga, jurnuo je na Simerijanca, ali Sota ga je zaustavio. Čekajte, vaše veličanstvo, ovaj čovjek je moj zatočenik. U stranu čarobnjaku, zakričao je Amalrus, izluđen prkosnim bljeskom u Simerijančevim plavim očima. Natrag, rekao sam, zaurlao je Sota, razgnjevnjen. Njegova mršava ruka suknula iz širokog rukava i bacila oblak prašine u Ofirčevo lice. Amalrus je zajaukao i ustuknuo, rukama pokrivajući oči, ispustivši mač. Mlitavo se srušio na divan, dok su kocki stražari to nepomično gledali, a kralj Strabon žurno ispio još jedan pehar vina, držeći ga u drhtavim rukava. Amalrus je spustio ruke i žestoko zatresao glavom, dok mu se inteligencija polako vraćala u sive oči. Oslijepio sam, zarežao je. Što si mi to učinio, čarobnjače? Samo jedna gesta da vas podsjetim tko je ovdje gospodar, odbrusio je Sota, odbacujući masku formalnog pretvaranja, otkrivajući svoj karakter ogoljenog zla. Strabon je svoju lekciju nauči i ti svoju. To je bila tek prašina koju sam našao u jednoj stigijskoj grobnici pa ti je bacio u oči. Ako opet uklonim vid iz njih, ostavit ću te da pipaš po mraku ostatak života. Amalrus je slegnuo ramenima, čudljivo se nasmiješio i posegnuo za peharom, prikrivajući svoj strah i bijes. Kao vješt diplomat,
brzo je povratio pozor mirnoće. Sota se okrenuo prema Conanu, koji je nepomično stajao tijekom cijele te epizode. Na jedan čarobnjakov pokret ruke, crnci su dohvatili svog zatočenika i poveli ga za Soton, koji je iz odaje kroz jedna lučna vrata izašao u uski hodnik, poda popločenog višebojnim mozaikom, čiji su zidovi bili interzirani zlatnim i srebrnim žicama i iz čijeg su rezbarenog lučnog stropa visjele zlatne kadionice, puneći hodnik oblacima mirisnog sanjivog dima. Skrenuli su u manji hodnik, urešen ahatom i crnim žadom, tumuran i odbojan, koji je završavao pred midenim vratima, na čijim lukom se grozno kesila ljudska lubanja. Na tim vratima stajao je odurno debeo lik, zveckajući svežnjem ključeva. Sotin glavni eunuh Šukeli, o kojem su se šaputale jezive priče, čovjek od kojeg je zvjerska želja za mučenjem zamijenila normalne ljudske strasti. Mjedena vrata otvarala su se prema uskim stubama koje su, po svemu sudeći, išle u samu utrobu brda na kojem je stajala citadela. Niz te stube grupa je krenula da bi se zaustavila pred željeznim vratima, čija čvrstina se činila nepotrebnom. Očito se nisu otvarala vani prema zraku, ali su svejedno bila izgrađena kao da trebaju izdržati udare katapulta i ovnova. Šukeli ih je otvorio, a kad je pomaknuo masivne vratnice, Conan je primijetio očitu nelagodu među crnim divovima koji su ga čuvali. Ni Šukeli nije bio sasvim lišen nervoze dok je škiljio u tamu iza vrata. Unutra je bila još jedna barijera sačinjena od teških željeznih šipki. Zatvaraju je vješto izrađen zasun bez brave koji se mogao povući samo izvana. Taj zasun je povučen i rešetka je kliznula u zid. Prošli su kroz nju u široki hodnik, čiji su pod zidovi i lučni strop očito bili urezani u živi kamen. Conan je znao da je duboko pod zemljom, čak daleko ispod brda. Tama je okruživala stražarske baklje poput nečeg živog i razumnog. Vezali su kralja za prsten u kamenom zidu. Iznad njegove glave u nišu u zidu stavili su baklje tako da je stajao u mutnom polukrugu svjetla. Crnci su bili nestrpljivi da odu, došaptavali su se i bacali uplašene poglede na tamu. Sota im je pokazao da izađu i prošli su kroz vrata saplaćući se u žurbe, kao da se boje da bi tama mogla poprimiti opipljiv oblik i skočiti im na leđa. Sota se okrenuo prema Conanu i kralj je s nelagodom uočio da se čarobnjakove oči sjaje u polumraku i da njegovi zubi jako posjećaju na vučje očnjake, blistavo bijele među sjenama. I tako, zbogom barbarine, rugao se čarobnjak, moram jahati za šamar i u opsadu. Za 10 dana bit ću u tvojoj palači u Tamaru s mojim ratnicima. Što da od tebe poručim tvojim ženama prije nego što njihove nježne kože oderem za svitke na kojima će biti ispisani triumfi Sotalantija? Conan je odgovorio žestokom simerijskom kletvom, od koje bi i običnu čovjeku pukle bubne opne, a Sota se škrto nasmijao i povukao. Conan je na tren ugledao njegov strvinarski lik kroz debele rešetke dok je povlačio zasun, a tad su teška vanjska vrata zazvećala i tišina je pala poput pokrova. 3. poglavlje. Pjevanje. Hodao lav je hodnicima pakla, mnoga grozna sjena korak mu je takla. Tek odraz monstruma slinavih ralja u crnoj tami što tunelom se valja. I sama se tama s puta mu makla dok je lav hodao hodnicima pakla. Stara balada. Kralj Conan iskušao je prsten u zidu i lanac kojim je bio vezan. Udovi su mu bili slobodni, ali znao je da su lanci čvršći čak i od njegove željezne snage. Karike lanca bile su debele kao njegov palac i pričvršćene na čelični pojas oko njegovog struka, pojas širok kao njegova ruka i pol palca debeo. Od same težine okova netko slabiji umro bi od iscrpljenosti.
Lokoti koji su držali pojas i lanac bili su toliko masivni da bi ih i malj jedva udubio. A što se prstena tiče, očito je prolazio skroz kroz zid i bio učvršćen s druge strane. Conan je opsovao i panika ga je obuzela dok je gledao u tamu koja se prostirala iza polukruga svjetla. Sav praznovjerni užas barbarina spavao je u njegovoj duši, nedotaknut civiliziranom logikom. Njegova primitivna mašta napučila je podzemnu tamu užasnim oblicima. Osim toga, i razum mu je govorio da nije stavljen tamo zbog pukog zatočeništva. Njegovi porobljivači nisu imali razloga da ga poštede. Bačen je u te jame zbog neke određene kobi. Psovao je sebe što je odbio njihovu ponudu, premda se njegova tvrdoglava muškost bunila na tu pomisao i znao je da ga opet odvedu i pruža mu još jednu priliku, njegov odgovor bio potpuno isti. Neće prodati svoje podanike mesaru. Premda je prvobitno prigrabio kraljevstvo, ne misleći na ničiju korist osim vlastite. Na takve suptilne načine instinkt odgovornosti suverena ponekad odvlada čak i pljačkašem krvavih ruku. Conan je pomislio na 100 zadnju groznu prijetnju i zastenjao u nemoćnom bijesu, znajući da to nije isprazno hvalisanje. Muškarci i žene tom čarobnjaku su bili ono što je znanstveniku kukac zgrče na igli. Nježne bijele ruke koje su ga milovale, rumene usne koje su bile pritisnute na njegove, predivna bijela njedra koja su drhtala po njegovim vrelim grubim poljupcima, zguljene glatke kože, bijele poput bjelokosti i ružičaste poput cvjetnih ladica, s Conanovih usana, oteo se krik toliko užasan i neljudski u slijepom bijesu da bi bilo kojeg slušatelja užasnula pomisao da je izašao iz ljudskog grla. Uzdrhtali odjeci osupnuli su ga i jasno podsjetili kralja u kakvoj je situaciji. Sa strahom se zagledao u tamu i pomislio na grozne priče koje je čuo o 100 nekromatičnoj okrutnosti. I sledenim trncima niz kralježnicu shvatio je da to moraju biti upravo hodnici užasa iz legende koja izaziva drhtavicu, tuneli i lagumi u kojima sota vrši užasne pokuse s bićima ljudskog, životinjskog i, šaptalo se, demonskog roda, bogohulno prčkajući po samim osnovnim čimbenicima života. Po nekim glasinama, ludi pjesnik Rinaldo obišao je te jame i čarobnjak mu je pokazao svoje užase i one bezimene čudovišnosti o kojima je on natuknuo u svojoj slavnoj pjesmi Pjesan od ponora, nisu bile samo maštarije poremećena mozga. Taj mozak prosut je u prašinu Conanovom bojnom sjekirom one noći kad se kralj borio za svoj život s ubojicama koje je ludi stihoklepac izdajom uveo palaču, ali užasne riječi te perverzne pjesme još su odzvanjale u kraljevim ušima dok je stajao tamo u lancima. Uz tu pomisao, Cimerijanac se ukočio na tihi šuškavi šum, od čijih se implikacija ledila krv. Napeo se u stavu usluškivanja bolnom u grčevitosti. Ruka ledenog straha pomilovala mu je leđa. Bio je to zvuk kipkih ljuski koje klize po kamenu. Hladan znoj orosio mu je kožu kad je izvan prstena slabog svjetla razaznao nejasni kolosalni oblik, užasan čak i u svojoj neodređenosti. Oblik se uspravio, lagano se ljuljajući i žute oči uperile su svoj ledeni pogled iz sjene. Polagano se ogromna, odurna, klinasta glava uobličila pred njegovim raširenim očima i uz tame je dopuzao u gipkim ljuskastim kolutima krajnji užas u razvitku reptila. Bila je to zmija koja je pomela sve Conanove pomisli o veličini zmija. 80 stopa se protezala od vrška repa do trokutaste glave koja je bila veća od konjske. Na slabašnom svjetlu ljuske su je hladno blistale, bijele poput mraza. Taj gmaz očito je rođen i odrastao u tami, ali su mu oči bile pune zlog i oštrog vida.
Složio je svoje divovsko tijelo u kolute pred zatočenikom, a velika glava na izvijenom vratu ljuljala se niti stopu od njegova lica. Račvasti jezik mu je, palacajući, skoro dotaknuo usne, a od vonja truleži mučnina mu je zamutila osjetila. Velike žute oči zapilile su se u njegove, a Konan je uzvratio pogledom vuka u klopci. Borio se protiv ludog poriva da stisne taj izvijeni vrat u svoje ruke. Snažniji od poimanja civiliziranih ljudi, jednom je slomio vrat pitonu u žestokoj borbi na obali Stigije tijekom svojih gusarskih dana. Ali ova guja bila je otrovnica, vidio je velike očnjake, stopu duge, zakrivljene poput hanđara. S njih je kapala bezbojna tekućina za koju je instinktivno znao da znači smrt. Možda bi mogao tu klinastu lubanju razbiti udarcem očajnički stisnute šake, ali je znao da bi na prvi nagovještaj pokreta čudovište udarilo brzinom munje. Nije zbog nikakvog logičkog procesa razmišljanja Konan ostao nepomičan, budući bi mu razum mogao reći, kad mu već nema spasa, da izazove zmiju na napad i obavi to. Bio je to crni instinkt samoodržanja koji ga je držao mirnim poput kipa izlivena od željeza. Sad se veliko tijelo podiglo i glava je bila iznad njegove, dok je čudovište proučavalo baklju. Kaplja otrova pala je na njegovo golo bedro, a osjećaj je bio poput usijanog bodeža zarivenog u meso. Crveni mlazovi agonije jurnuli su Konanovim umom, ali je ostao nepomičan, ni trzaje mišića, niti treptajem oka nije pokazao bol od rane koja mu je ostavila ožiljak za ostatak života. Gmas se njihao nad njim, kao da pokušava ocijeniti ima li zbilja života u tom liku koji stoji nepomično kao u smrti. A tada su najednom, neočekivano, vanjska vrata, skoro nevidljiva u sjeni, jako zazvećala. Zmija, sumnjičava kao i svaki primjerak tuje vrste, okrenula se brzinom, nevjerojatnom za toliku masu i nestala otpuzavši niz hodnik. Vrata su se otvorila i ostala otvorena. Rešetka je povučena i veliki taman lik pojavio se ocrtan svijetlom bakljom izvana. Lik se provukao, pritvorivši rešetku za sobom, ostavljajući zasum podignut. Kad je došao na svjetlo baklje iznad Konanove glave, kralj je vidio da je to ogroman crnac, gol golcat, s ogromnim mačem u jednoj ruci i svežnjem ključeva u drugoj. Crnac je progovorio obalnim dijalektom i Konan je odgovorio. Naučio je taj žargon gusareći po obalama Kuša. Odavno te želim susresti, Amra, oslovio je crnac Konana imenom Amra, lave, pod kojim su Simerijanca znali Kušiti u njegovim gusarskim danima. Na licu pod kratkom kovrčavom kosom pojavio se širok osmijeh, pokazujući bijele očnjake, ali oči su mu svjetlucale crveno na svjetlu baklje. Stavio sam mnogo na kocku za ovaj susret. Vidi, ključevi tvojih lanaca. Ukrao sam i šukeliju. Što ćeš mi dati za njih? Zazvećao je ključevima pred Konanovim licem. 10.000 zlatnih luna, odgovorio je kralj brzo, s novom nadom koja mu je nahrupila u prsa. Nije dosta, povikao je crnac s divljim ushitom na svom crnom licu. Nije dosta za sav rizik. 100 ljubimci mogli bi doći iz mraka i pojesti me, a ako Šukeli dozna da sam ukrao ključeve, objesit će me zano. Što ćeš mi dati? 15.000 luna i palaču u Pojtijani, ponudio je kralj. Crnac je kričao i skakao na letu barbarskog uskita. Još, povikao je. Nudi mi još, što ćeš mi dati? Pse to crno. Crvena magla bijesa zamutila je Konanove oči. Da sam slobodan, dao bih ti slomljene kosti, je li te Šukeli poslao ovamo da mi se rugaš? Šukeli ne zna ništa o mom dolasku, bijelče, odgovorio je crnac, kriveći svoj debeli vrat da pogleda u Konanove divlje oči. Znam te odavno, od dana kad sam bio poglavica slobodnih ljudi, prije nego što su me Stigici zarobili i prodali na sjever. Zar se ne sjećaš kad je poharana bombi na koji su tvoji pučinski vukovi navalili? Pred palačom kralja Jage njenog si poglavicu ubio, a drugi je pobjegao.
Moj brat je umro, ja sam uspio uteći. Tražim od tebe krvarinu, Amra. Oslobodi me i daću ti zlatnika koliko si težak, zarežao je Conan. Zakrvavljene oči su zablistale, a bijeli zubi vučije zasjali na svjetlosti baklje. Da, psjeto, bijelokožo, isti si kao i svi tvoje rase, ali crnom čovjeku zlato nikad ne može platiti za krv. Cijena koju tražim je tvoja glava. Zadnja riječ bila je manijački krih, čiji je odjek zazvonio hodnicima. Conan se pridignuo, nesvjesno se napinjući u lancima, nesklon umrijeti poput ovce, a tad ga je sledio veći užas. Preko crnčeva ramena uočio je neodređeni ogromni oblik kako se ljulja u tami. Sata nikad neće doznati, smijao se crnac manijački, previše obuzet likujućim trijumfom da obrati pažnju na bilo što drugo, previše opijen mržnjom, da bi znao da mu se smrt njiše iza ramena. On neće doći u lagume dok ti demoni ne odlođu kosti u lancima. Uzet ću ti glavu, Amra. Raširio je svoje mišićeve noge poput stupova od ebanovine i s obje ruke zamahnuo velikim mačem, od čega su njegovi crni mišići zabljesnuli na svjetlo baklje. Ali u tom trenutku ogromna sjena iza njega suknula je naprijed i dolje i klinasta glava udarila je s treskom koji je odjeknuo kroz tunele. Nikakav zvuk nije se začuo s debelih usana koje su se raširile u trenutku agonije. S treskom udarca Conan je vidio kako se život gasi u raširenim crnim očima naglo poput cvijeće u koju je netko puhnuo. Udar je odbacio veliko crno tijelo preko cijelog hodnika i ogromni gibki oblik užasno se obavio oko njega u blistavim kolutima koji su ga sakrili od pogleda, a prasak pucanja kostiju jasno je dopro do Simerijančevih ušiju. Tada mu je zbog jedne stvari srce poskočilo kao ludo. Mač i ključevi ispali su iz crnčevih ruku i lupili i zazvećali po kamenu, a ključevi su ležali skoro kod kraljevih nogu. Pokušao se sagnuti da ih pokupi, ali lanac je bio prekratak. Skoro ugušen luđačkim lupanjem svog srca, izvukao je jedno stopalo i sandale i dohvatio ih nožnim prstima. Podigavši nogu, grčevito ih je izgrabio, jedva zagušivši poklič divljeg ushita koju mu je instinktivno nahrupio na usne. Trenutak petljanja s ogromnim lokotima i bio je slobodan. Dograbio je ispali mač i pogledao oko sebe. Pred očima mu je bila samo prazna tama u koju je zmija odvukla smrvljenu, razbijenu stvar koja je tek ovlaš posjećala na ljudsko tijelo. Conan se okrenuo prema otvorenim vratima. Nekoliko brzih koraka dovela ga je do praga. Hihot piskavog smijeha odjeknuo je lagumima i rešetka se zatvorila tik pred njegovim prstima, a zasun s treskom spustio. Kroz šipke je provirilo lice poput vodorige s uklesanim podrugljivim izrazom. Eunuh Šukeli, koji je slijedio svoje ukradene ključeve. Očito nije, likujući, vidio mač u zatvorenikovoj ruci. S užasnom kletvom Conan je napao brzinom kobre. Velika oštrica zasiktala je kroz rešetke i Šukelijev smijeh završio je umirućim krkljanjem. Debeli eunuh nagnuo se po sredini kao da se klanja svojem ubojici i razlio poput voska, tustim rukama uzaludno stišćući prosuta crijeva. Conan je zarežao od divljeg zadovoljstva, ali još uvijek je bio zatočen. Ključevi su mu bili uzaludni protiv zasuna koji se mogao povući samo izvana. Iskusnim dodirom procijenio je da su rešetke čvrste kao i mač. Pokušaj da prosjeće put do slobode samo bi skrhao njegovo jedino oružje. Ali je na tim čvrstim rešetkama našao grabotine poput ugriza nekakvih nevjerojatnih očnjaka i nevoljko zadrhtaši zapitao se kakva su to bezimena čudovišta nasrtala na tu prepreku. Svejedno, preostala mu je samo jedna stvar, a to je bilo da potraži neki drugi izlaz. Uzimajući baklju iz niše, krenuo je niz hodnik s mačem u ruci.
Nije vidio ni traga zmiji ili njezinoj žrtvi, samo veliku krvavu mrlju na kamenom podu. Tama je na bešumnim nogama vrebala oko njega, jedva odbijena njegovom treperavom bakljom. Sa svake strane vidio je tamne otvore, ali držao se glavnog hodnika, pažljivo gledajući pod pred sobom da ne bi upao u neku jamu. I najednom je začuo zvuk žene kako neutješno jeca. Još jedna sotina žrtva, pomislio je, ponovno proklinjući čarobnjaka i skrećući pošao za tim zvukom duž jednog manjeg tunela, memljivog i vlažnog. Jecanje je postalo sve bliže kako je napredovao i podižući baklju razaznao je neodređen oblik u sjeni. Koraknuvši bliže, zastao je u naglom užasu pred bezobličnom masom koja se prostirala pred njim. Njezin nestalni oblik ponešto je podsjećao na hobotnicu, ali deformirani pipci bili su prekratki za tu veličinu, a bilo je sačinjeno od nečeg drhtavog, želatinoznog, od čega mu je bilo fizički zlo kad je to ugledao. Iz te odurne drhtave mase virila je žabolika glava i sledio se od mučnog užasa kad je shvatio da zvuk plaća dopire s tih opscenih masnih usana.